pozdravljeni. Spet smo z vami z novo mladinsko oddajo, spet z zelo dobrimi prispevki. Za začetek si poglejmo prvi vtis o Krškem skozi oči nove IVS prostovoljke iz Belorusije. Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs. A taxi we'd rather walk, huddle a doorway with the rain dogs. For I am a rain dog too. Oh, we danced and we swallowed the night, for it was all ripe for dreaming. Oh, we danced away all of the lights. We've always been out of our minds. The rum poured strong and thin, beat out the dustman with the rain dogs. Aboard a shipwrecked train, give my umbrella to the rain dogs. For I am a rain dog too. Oh, we danced with. V Ljubljani sta se 26. septembra istočasno zgodila dva protesta. Eni so bili za to, da so meje odprte za vse, drugi pa so temu nasprotovali. A saj sem ti rekel, kakšni so? Poglejte, koliko je ljudi tukaj, malo. Jaz sem pričakovala 1000 ljudi. Prihajam iz Nove Gorice, prišla sem zaradi tega. Živim praktično 100 metrov od italijanske meje, kjer v Stari Gorici begunci, tako imenovani begunci, nobeden iz Sirije živijo ob reki Soči, po vseh parkih, živijo praktično, jejo. Kaj je to normalno? Kako bi pa po vašem morali reagirati? Zapret meje, reč ne. Zato, ker Slovenci nimajo, ko se reče, ne vem, nimajo jajc, da rečejo konc. No photo on borders, please. How dare you? You no good citizen. Aha, gospod, imate dokumente? Nimate dokumentov, ja. Ali boste nelegalno pričkali? Dajte hitro, samo da vas ne bo kdo videl. Brez kamer. To, kar se mi zdi pomembno poudariti, da pač te meje so pač povsod, in so tudi v glavah ljudi in so tudi pač, če jih še ni danes v Ljubljani, pa možno, da bi bile tudi jutri lahko v Ljubljani. Mislim predvsem, da se moramo pač zavedati, da je pač to ena težka situacija, v kateri se najdejo ljudje, ki probajo pač nekam priti, pa ne morejo zaradi tega, ker je pač stoji med njimi in njihovim ciljem pač stoji meja. In da se pač je dobro to včasih res izkusiti na svoji lastni koži, da ti nekdo reče, ne, tukaj pa ne smeš iti, ker se ti zdi mogoče pol lažje predstavljaš, kakšen občutek je to. Please, then you cannot cross, no? I'm sorry. A boš nelegalno prečko mejo, ali kaj? Seveda. A si ti si za nelegalno prečkanje?
Ja, zaenkrat smo še zelo tako tolerantni, nismo nobenega pretepali, čakamo na ukrepitev. V bistvu pričakujemo, da bo vojska vsak hip prišla sem in nas podprla z nasiljem in tako. Meje je na Trojanah, če veste, kje je to. Trojane, ne? Ja. Gore, kjer krofe peče. Ja. Tam gor je meja Rimskega cesarstva, severni del. Meje, tukaj pa ne more biti. Torej, če imate evropsko državljanstvo, gospod, kar izvolite. Vse tukaj ni meje. Ja, meje so povsod, meje so v naših glavah, meje so levo. Ja, simbolično, ima kdo kakšne škarje mogoče, nima. Tokrat smo tu za vikend. Smo pa padali v časovno luknjo in zdaj smo tukaj med vami. Postavljajo neke meje, ne razumem tega. Meja vem, da je bila tam gor na Trojanah, severni del Atransa. Zdaj pa kar tukaj v Ljubljani, na Travmostoju. Čudno. Zdaj, ali ste vi čudni, ali pa smo mi. Vrata vse povsod. Torej, mladci, ne učite se. Refugees are welcome here. Gostoljubnost mora imeti svoje meje, ne? In spoštovanje meja, eno dostojno obnašanje, čeprav so begunci, ne? Se vidi, da delajo tudi ekološko krizo, a ne? Izpostavljajo svoje otroke, to ni primerno. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za Slovenijo! Za Slovenijo! Jaz sem zdaj, da smo pred vlado, namen tega je bil tle, da se vladi sporoči, da ljudje podpirajo policijo, da policija zasluži tople obroke na meji, če lahko imigranti dobijo 3 tople obroke, si policisti zaslužijo vsaj enega. Gospod, ovo je provokator, ne jemite tega mesto. Postavite, gospod Jože. Provokator! Kakšen provokator sem? Povejte. Zato, ker nisem za Janšo, sem potem proti Sloveniji, ali kaj? Morate sami premišljati. Ker za Janšo nisem, da se razumemo, sem pa za Slovenijo. Anti-ISIS! 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 Orban na jajca! Orban na jajca! Orban na jajca! Orban na jajca! Živi Orban! Zato, ker je to meja. Ilegalnost boš prečkala mejo. Prvič je odgovor na naci shod, ki se dogaja pred parlamentom, drugič pa je njegov cilj prebiti medijsko blokado, ki se dogaja v Sloveniji, ko gre za begunce, ki se jih na mejah dehumanizira, nečloveško z njimi ravna, s tem krepi predsodke v Sloveniji, strah pred njimi in tako naprej. Želimo doseči to, da se jim omogoči varen prehod čez slovensko ozemlje. Gremo skupaj na mejo, zato da jo držimo odprto in da ne dovolimo urbanizacije. To je poziv na karavano za odprte meje. Oblikujmo Evropo! Evropo socialnih pravic, enakosti in dostojanstva. Zato moramo državljani in državljanke EU stopiti ob bok beguncem in begunkam in migrantom ter migrantkam, ki niso ne žrtve, ne hudodelci, temveč uporniki, upornice, borci, borke, novodobni partizani in partizanke.
30 IVS prostovoljcev se je udeležilo 5-dnevnega usposabljanja v Fiesi. Poglejmo, kako so se tam imeli. We're like 30 people we have similar experiences. We're all here on EBS, so like there's a lot of ideas in 30 minds. Se radi tetovirate ali vas zanima, zakaj se ljudje sploh tetovirajo? Pridite z nami v Maribor na Tattoo konvencijo. Like to be a part of some group and show their devotion to some style, some I don't know, religion, some love. Motorrad, sam pa po horoskopu škorpion, znate, malo v obliki škorpiona. I think lately, last few years, there has been a really big increase in tattooing. So it's not, I think it's not anymore just for like some special groups or some underground people, stuff like that, but it became really kind of normal thing. So the ordinary people are getting the tattoos all the time. So it's I think it's not really a thing of some groups anymore. So. Some group of people wear the same clothes, so motorcycle and peanut girls, and I don't know, maybe Christians, maybe. Some of members of motor clubs, they have this sign, which means that he belongs to this club forever. So we are not like this. I have my tattoo just for myself. I mean, there is some, as fashion is concerned, like maybe some certain designs that are more in one year and then the other year something else more like this, but generally I think it won't be just the fashion. Since the tattooing has been here since thousands of years, so yeah. I have some tattoo not with connect with motorcycle. I have tattoo Mexican style. I have tattoo from Thailand backside. I have Indian's tattoo here, and our
our life is connected with tattoos also, and good music and rock and everything about girls also, and that's all about motorcycle culture. I think older people have a little problem with certain tattoos. It comes from because of the army. Years ago in our army, there are a lot of tattoo artists, so they did a few motifs, which today we are in different country, different time, they regret them. Some people come to our studio and want to have a tattoo. Sometimes they place it on some hidden spots because they tell us they would have like problems in their jobs. Some jobs they still don't tolerate that. So yeah, there is still thinking about that. I work like normal people, and I have one where I wear a normal shirt, then I don't have nothing. So I live two lives. One when I'm working in shop, and the other when I'm free. Še en vtis o Krškem skozi objektiv nove prostovoljke iz Belgije. How do you say hi? So I'm from Slovakia. Oh, okay. Ice cream. Okay. Ahoj, ahoj. In Slovenian? Zdravo. Zdravo. Okay, why you like go to nature? I like go to the nature because it's really calm. Okay. Thank you, this is all. Okay, thank you very much. Thank you. Druženje v praženem krompirju in kostanju v okviru kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš. Okay, jaz sem Nežka Agnes Vodeb, trenutno sem zaposlena na Zavodu Bob. Jaz sem pa Katja Rakovec, sem trenutno zaposlena na Zavodu Bob in dokončujem študij andragogike. Danes imamo tukaj dogodek, kjer smo se človekinje, torej ekipa, ki deluje na tem projektu, združila z sodelujočimi na projektu Mladi hišni prijatelji in imamo zaključen dogodek njihovega projekta tukaj v Savskem naselju.
nekako, ker delamo na terenu in se približuje zima, smo rekli, da preden se začne sezona zaključi in da se kar ne razpustimo in pozabimo na vse, da imamo neki event za skupnost. In smo se družili v praženem krompirju, popravljali smo mrežo za odbojko. Tako da danes so bile tukaj 3 punce, s katerimi smo pa delali to mrežo. In smo rekli, da bomo reciklirali materijale, ki jih že imamo, da ne bomo kupovali novega, da bomo iskali to, kar so neki viri v tej skupnosti in nekako take principe spodbujali. No, mi delamo na projektu oziroma v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš in sodelujemo z mestno občino in z javnim zavodom Mladi zmaji oziroma delamo preventivno terensko delo usmerjeno v skupnost, zaradi tega, ker so odkrili neke posledice vandalizma in tako in mi smo rekli, gremo v skupnost in iščemo neke globje razloge, vzroke, zakaj sploh do vandalizma prihaja in na podlagi teh odkritih vzrokov poiskati v skupnosti neke intervencije, neke možne rešitve. No, v tem trenutku smo se nekako zaposlile oziroma smo si ustvarili to priložnost, da smo zaposlene. In je to za nas prva zaposlitev. Kaj se nam zdi pomembno, da take dogodke naredimo? Predvsem zaradi povezovanja lokalne skupnosti, ker je to nek medgeneracijski dogodek, na katerega pridejo tako stari kot otroci, mladi, v bistvu vse skupine in se tukaj pogovarjajo o njihovi lokalni skupnosti. Ja, se družijo v nekem sproščenem vzdušju, preživljajo aktivno svoj prosti čas, tako nekako, da se ta skupnostni duh širi in ohranja in vzpostavlja. A moram bolj lepo? Gori, ljudje. Ugasen čas. Brplin ugasen. Ja, čakaj. Kako bomo pa vlekli samo vodo? Ne, samo v idu. Se lahko, ja, rečeš. Tokrat ena bolj resna tema. Na konferenci v Ljubljani so govorili o razliki med trgovino z ljudmi ter tihotapljenjem beguncev in migrantov. The relation between the smuggled people and the perpetrator is different than the victim of trafficking human beings and the perpetrator. Usually the smuggled people try to identify the smugglers, so the perpetrators who will bring them from point A to point B is their wishes. And they also agree of the way of payment and the amount of payment. What is more important is the fact that when we talk about the human trafficking, we have to consider the exploitation of people, of victims, which is not always the case on human smuggling, because when we talk about the human smuggling, it's the fact that it's consensus between smugglers and trafficked people about the illegal trafficking from one country to other country for certain amounts of money. In case of trafficking, human trafficking, it's always at the end, it's always exploitation of the victims, of the potential victims of trafficking. In Slovenia, we recently discovered more criminal activities relating to the sexual exploitation when we are talking about the trafficking human beings, and less the other exploitation. From time to time, we identify also some kinds of trafficking in human beings for labor exploitation. This means for forced begging, or maybe for servitude, to serve in private houses, and they are in relation like slaves. So these kinds of
exploitation in trafficking human beings are detected in the last period in Slovenia? Yes, because this is a topic theme in Europe, and we must combat or fight against this. And of course, we must talk that everybody they have open eyes to see this problem, It's very strange, but we have to say that almost half of them are coming from the European countries, EU countries. So it means from countries, for example, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Romania or Bulgaria, and less from Eastern countries, I mean Ukraine and Russia or other ex-Soviet republics. Some years ago, there was also, let's say, an influence of girls sexually exploited in Slovenia from Caribbean states and also from Asia. But recently, they are not so often identified as victims of trafficking. Also, we have to say that in the last period, very last period, the girls from Serbia and Bosnia and Herzegovina, so it means from ex-Yugoslavian country, became the victims in Slovenia again. First solution is that the institutions who are, for example, police and NGO, have to identify such cases. This is the first step. So under identification, it's necessary to define that if there exist the criminal offences. So that means that law enforcement have to proceed with the activities as criminal offences. And on the other hand, the non-governmental organizations have to take care about the victims. For example, in this case, human beings, the persons who are exploited. Yes, of course. I think that we must all combat against this, and that our eyes must be open everywhere, because people are tortured and they leave their homes because they don't feel well. It's important to raise the awareness to the largest community, that they can recognize the exploitation of persons, whatever it is, whether it's for sexual or for labor exploitation or for any other kind of exploitation, because this is the violence of human rights. Za konec se sprostite ob jogi. Naučite se nekaj ključnih kompetenc programa Erasmus+. Gremo v Ljubljano na festival Lupa. Danes smo na festivalu Lupa, to je festival nevladnih organizacij, kjer se predstavlja tudi nacionalna agencija programa Erasmus+ Mladi v akciji. Torej, danes bomo na odru poskušali predstaviti, kakšna je povezava med 8 ključnimi kompetencami vseživljenjskega učenja in jogo. S tem bi pa radi opozorili tudi mlade ljudi, kakšne vse kompetence lahko dobijo prek projektov, mladinskih projektov v okviru programa Erasmus+. In zato smo povabili tudi IVS prostovoljce, da bodo z nami delali jogo, hkrati bodo pa predstavili, kako oni v IVS projektih pridobivajo ključne kompetence. Za današnjo predstavitev smo se odločili, da povežemo učenje v projektih programa Mladi v akciji oziroma v projektih Evropske prostovoljne službe z ključnimi kompetencami, ki jih pridobivajo za učenje, in to navezali na jogijske položaje. Zbrali smo različne povezave, recimo za kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti potrebujemo
odločnost, usmerjenost, zato smo to povezali z položajem bojevnika, za katerega je tudi značilno, da krepi našo odločnost, usmerjenost, tako malo za šalo, malo za res. Hello, I improved my mother language a lot because I teach Georgian language children, and I found out many different things about my language, and yeah, it's interesting how they get my language and how they pronounce and everything, so it's really interesting experience for me. Izkušnja je potekala na Finskem, kjer sem delala v mladinskem centru, katero mi je dalo novo znanje dela z mladimi, predvsem to, da sem spoznala prometni park, kar je tudi moja nova podjetniška ideja, katero bom pripeljala tudi v Slovenijo. I'm EVS doing 6 months in Slovenia, and my EVS project is backpack journalism. I came today to present the different EVS from different parts of Europe, and also maybe to meet other different NGOs in Slovenia, and why not have a new project of volunteering abroad or again in Slovenia and meet new people who can present projects like maybe not only with Erasmus+, but maybe with other applications, and yeah, try to find some idea and new people. To je ravno to podjetništvo in samoinicijativnost, kar sem oboje pridobila z EVS izkušnjo. Upam, da ste uživali. Se vidimo v naslednji mladinski oddaji.